ni Donald Trump yavuze tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu 1946 avugira muri New York City muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yabaye perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva 2017 kugeza 2021. Abazi Donald Trump mu bwana bwe bavuga ko kura atakundaga politiki ahubwo yakundaga ubucuruzi kuko isi yari umucuruzi cyane. Umwubatsi w'amazu waga amazu aciriritse akagurisha abanyamerika bari bafite ubushobozi buringaniye middle income. Donald Trump umukire cyane ufite amafaranga abarirwa muri miliyari 8 z'amadolari y'Amerika yaje guhitamo kujya muri politiki kuko 2015 yahisemo gutangaza kandidatire ye nk'umuntu uzabagariye abarepublika mu matora ari kuzaba mu mwaka wa 2016 yo gusimbura Barack Obama umaze manda ebyiri ze ku butegetsi. Uyu mugabo utari usanzwe muri politiki, Donald Trump, yari yamamaje ndetse aranatsinda cyane, dore ko abantu bose bari baramaze kumenya biciye kuri televiziyo ku kiganiro yakoraga cyitwaga Apprentice. Donald Trump yazwiho kuvuga adaca ku ruhande ndetse akaba icyo atekereza cyose nta na kimwe kimubangamiye. Abamenye Donald Trump bamuzi ku mvugo igira iti Make America Great Again, kongera kugira igihangange Amerika nk'uko yahoze. Donald Trump azwiho ku mahame yo kwanga abimukira cyane, abimukira mu baje muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Ese Donald Trump azwiho kudashyigikira aryamana n'abahuje ibitsina ndetse no kudashyigikira gukuramo inda. Donald Trump nyuma y'uko abaye perezida wa Amerika mu 2005 yakoze ibintu bitangaje byatunguye abantu bose b'isi yose batangira kumutinya. Mu by'ukuri ntabwo bigeze bamenya neza mbere uko aba perezida, gusa akiba perezida yatangiye gutinywa cyane ku isi kugeza ubwo yabaye perezida wamaye cyane kurusha abandi bose ku isi, kuko n'umwana muto wa Bangladesh wamaze guti Donald Trump uramuzi, gusubiza ko yari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump muri manda yamaze ku butegetsi yakuye Amerika mu miryango myinshi itandukanye, harimo umuryango wa Paris Climate Agreement, umuryango wari ugamije kurengera ibidukikije no kurwanya ibyuka n'ibindi byose bihumanya ikirere. Trump kandi azwiho kuba ari umwe mu perezida bakibabayeho ku isi bashinzwe ibyaha byinshi kandi akomeza kwiyamamaza. Trump mbere yo kwiyamamariza manda ya kabiri tujya kuvugaho yashinjwe ibyaha birimo guteza umutekano muke. Trump ashinzwe kugumura abamushyigikiye ndetse no kwashishikariza kwigaragambya, aho bateye ingoro y'inteko ishinga amategeko bakakora imyigaragambyo. Trump kandi ashinzwe kwishyura umugore wakoraga akazi ko gukina filime z'urukozasoni zizwi nka porn amafaranga menshi kugira ngo azavuga ko baryamanye, bityo amahirwe yo kwiyamamaza yari afite no gutorwa akaba yayoyoka. Trump yaje gukatirwa n'urukiko rwa Washington gusa ibyaha byateshejwe agaciro birangira batamuhannye. Gusa bimwe mu bintu Trump yakoze muri manda ye ya mbere bitazibajyana harimo gusura igihugu cya Korea ya Ruguru ubwo yahuraga na Kim Jong Un, niyo perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahuye na perezida wa Korea ya Ruguru. Icyo gihe ari gushaka igisubizo cy'uko Korea ya Ruguru itakora ibitwaro bya kirimbuzi, yakira gukoresha ibitwaro bya nucleaire bya kirimbuzi. Ese bivuga ko kandi ishaka ko Korea ya Ruguru n'Epfo byongera kubana amahoro, ese byakongera kwikubika igihugu kimwe nubwo byaje kunanirana, ariko tako Donald Trump atari yagize. Ese Donald Trump ashinjwe ibyaha akaza nukatirwa n'inkiko, kuki abantu bongeye kumukunda bakanamutora akaza guhirika Kamala Harris wo mu ishyaka ry'Abademokrate babaga amahirwe menshi kurusha Donald Trump? Kubera iki Trump abantu benshi bamukunda? Trump abanyamerika benshi bamukundira ko ashyira Amerika imbere, icyo yise American First, aho abanyamerika aza imbere kurusha bose bo ku isi. Ntabwo yishimira ukuntu Amerika ihora itanga imfashanyo n'amafaranga abantu benshi ku isi, nubwo byo muri Afurika, muri Aziya ndetse n'ahandi, ariko akaba ari abaturage buke bo muri Amerika bakishwa n'inzara, bakennye, bafite ubushobozi buke kandi ibintu byabo byinshi bisohoka hanze. Trump kandi ntabwo yishimira uburyo Amerika ivanga mu ntambara zindi zose zo ku isi, aho itakaza amafaranga menshi n'abasirikari ku nyungu zitari iz'abanyamerika, ku nyungu zitari iz'igihugu cya Amerika. Bityo Trump akumva ko agomba gushyira Amerika imbere, American First. Ibi bituma abanyamerika bamukunda, bumva ko ashobora kuzajya igihugu cyabo igihangange. The golden age of America begins right now. Ibi by'agatangaza bya Amerika nibwo bitangiye. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world.
aho igihugu cyacu kigiye kongera gutera imbere ndetse no kubahwa mu isi nk'uko byahoze. Ntabwo twakwemera ko igihugu cyacu gifatwa nk'uko cyafatwaga, ntabwo twabyemera. Buri munsi ku buyobozi bwa Donald Trump ngiye kuzajya nshyira Amerika imbere y'ibindi byose. Icya mbere cyihutirwa ni ukaza umutekano ku mupaka w'amajyepfo hagati y'igihugu cyacu na Mexique. Ibyangombwa byose bisabwa umuntu yinjiye muri Amerika ngiye kuzajya bikurikizwa. Tugiye gusubiza abarenga miliyoni 11 iwabo basubire mu bihugu baje baturukamo. Ubu ngubu bidasubirwaho muri Amerika, twemera ibitsina bibiri, umugabo n'umugore. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka kongera guhagarara nk'igihugu kirimo gutera imbere kandi cyane, twongera imbibi z'igihugu cyacu, dutuma ibyo abanyamerika biteze babigeraho, ndetse tuzamuzamura idarapo ryacu turigeze hejuru mu kirere, kandi tuzashyira idarapo ryacu ku mubumbe wa Mars. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom. Abo bose bagerageje kumpagarika ndetse no gufata ubwisanzure bwanjye, bashatse kunyambura ubuzima igihe nari ku butaka bwiza bwa Pennsylvania. Meza birashize, bararashe ariko isasu ryaciye hafi y'ugutwi. Imana yarekuye ubuzima bwanjye kubera impamvu yashaka ko nongera kugira Amerika igitangaza nk'uko yahoze. Iri ni ijambo Trump yagejeje kubitabira irahira rye ku munsi wo kuwa mbere. Iyi ni impamvu bakunda Trump, ndavuga Abanyamerika. Abanyamerika barambiwe kubona bimukira babasanga iwabo bakabambura akazi, kuko Abanyafurika, Abanyaziya n'abandi bahinde bose bagira muri Amerika bagira bafite imbaraga zo gukora ndetse n'ubushake, ku buryo birangira Abanyamerika bavukira babuze akazi, ahubwo imirimo yiherewe Abanyafurika nabo ngabo byaturutse muri Aziya ndetse no mu Burayi hamwe na hamwe, aho bazafite umushake bwo gukora, bafite umurava ndetse bemera guhembwa amafaranga make ntacyo gomba bafite. Kandi Abanyamerika birenga ibyo batabikora cyangwa se batabyemera, bigatuma batwara akazi kabo, bityo abenshi mu Banyamerika bafite ubushobozi buke bakaba bagikeneye n'ubundi batabona akazi ko gukora, bityo babitotomba bavuga ko abimukira batwara akazi. Bakunda Trump cyane kuko yanga abimukira ndetse akaba yanga ko abimukira bazagaruka. Trump ari guteganya kubaka urukuta hagati ya Mexique na Amerika rutandukanya ibihugu byombi, agamije gukumira abimukira, ko abimukira ngo bamaze kuba benshi muri Amerika, bityo batubatse urukuta cyangwa se ngo ashyire izindi ngamba ntabwo yazabibasha. Donald Trump ari guteganya kohereza abasaga miliyoni 1 mu bihugu byabo aba muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Mbese imanda y'imyaka 4 agiye kumaraho azakora ibintu byinshi bitangaje, ndetse abimukira baba muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko batangiye kugira ubwoba, ndetse n'abandi bose batigeze kujya muri Amerika batangiye gukura kandi karenge. Ikindi kintu akunda Trump n'umbura n'umuntu ugivugiraho. Trump umuntu uvugira ukweri. Trump ntabwo ajya yirima cyangwa se ngo icyo ategeza ntakivuge. Trump avuga ikintu cyose kimushemo, nta muntu atinya kwisarema habe na Putin. Trump avuga ko atuye Imana yonyine, niyo mpamvu akora icyo ashaka cyose, akora cyose kimujemo. Ikindi kintu gituma Trump bamukunda nuko atemera abaryamana bahuje ibitsina ndetse ntiyemera gukuramo inda. Ahangaha n'abakristo bamukunda cyane, ndetse n'abantu badashyigikira iyo myumvire y'imico imeze gutyo mukunda byasaze, bamukunda by'indani. Bakunda Trump kuko yemera Imana. Gusa mbere yategeye ko yemeza ukwezi kwa mbere, bamwe mu Banyamerika cyane cyane abagore bagiye mu mihanda bigaragambye bari uko Donald Trump ahera kwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika 47 bigaragambye bavuga ko batamushaka kuko ngo adashaka ko bakuramo inda, kuko uburenganzira bwabo arimo kubukandagira cyangwa se arimo kuhonyora. Gusa imyigaragambyo ntacyo yatanze, imyigaragambyo yaje guhoshwa. Donald Trump ayumvikana kenshi cyane ari mu butegetsi bwa Joe Biden, avuga ko Joe Biden nta kintu yakoze, cyane cyane ku ntambara ziri kubera mu isi, cyane cyane iyo mu Burusiya na Ukraine. Avuga ko iyo abaza kuba ari ku butegetsi Donald Trump, intambara y'Uburusiya na Ukraine itari kuba. Donald Trump yakunze kumvikana avuga ko naramuka agiye ku buyobozi, naramuka amaze kurahira azahita arangiza intambara yo muri Burusiya na Ukraine masaha 8 gusa. Akimara kurahira, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko yandikiye Donald Trump
amubwira ko yiteguye kujyana ibiganiro na Ukraine, ibiganiro by'amahoro byazana umutekano, kuko nawe ngo ntabwo yifuza intambara hariya hantu muri Ukraine ndetse no mu Burusiya. Kuko adashaka no kudashaka abanzi bayo, abanzi b'Uburusiya ni kumvuga ndavuga NATO, abo babegereza intwaro, begereza Putin intwaro. Ubwo avuga ko Ukraine iramutse yinjiye muri NATO ari ukwegereza Uburusiya abanzi bayo cyane, akabashyira mu marembo, kandi Uburusiya avuga ko butazabyemera mu gihe bukiriho. Bimwe mu bintu Donald Trump yitezweho kuzakora muri ino manda y'imyaka 4, icya mbere azakora kugabanya imisoro, ariko kandi ashobora kuzongera imisoro y'ibicuruzwa biva hanze mu mahanga, cyane cyane mu Bushinwa. Donald Trump ashyira inyungu z'igihugu cye imbere y'ibindi bihugu byose byo mu isi, ku buryo avuga ko nta kindi gihugu ashaka ku isi cyatera imbere cyane kigaca mu bukungu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku bijyanye n'intambara yo mu Burasirazuba bwo hagati, intambara ihuje Israel n'ibihugu by'Abarabu, Donald Trump ntacyo avugaho cyane, dore ko bizwi ko ari inshuti na Israel, ko ku ruhande rwose icyaba cyose aba agomba kuba ari kumwe na Israel. Donald Trump akunda Israel, ko muri manda ye ya mbere nibwo yavuze ko umuntu uzatura Israel cyangwa se uzatera Yerusalemu azaba ateye muri Amerika. Muri manda ya mbere ya Donald Trump yabereye 2017 kugeza 2021, nabwo igihugu cya Israel cyahinduye umurwa mukuru wacyo kiyuvana Tel Aviv kigira Yerusalemu, ifashijwemo n'igihugu cya Amerika bigizwe muri na Donald Trump. Ibinyama byarakaje Abarabu benshi cyane ko batemeraga ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Israel, bitewe nuko babona ko Yerusalemu atari ubutaka bwa Israel, ahubwo ari ubutaka bwa Palestine Israel yigaruriye. Ibindi bintu Donald Trump ashobora kuzakora no guteza imbere cyangwa se guheza ijambo abakire, ndavuga afite amabi y'amadolari, harimo Elon Musk, Jeff Bezos n'abandi bakire bose nka Mark Zuckerberg. Dore ko yanahaye Elon Musk inshingano mu buyobozi, yamugize umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse amugira ushinzwe kumugira inama mu bintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ubucuruzi n'iterambere rya Amerika. Abasenguzi benshi mu bya politiki bavuga ko Donald Trump adashobora kuzivanga cyane mu miyoborere ya Afurika, ndetse cyane ko no mu irahira ryabaye kuwa mbere tariki 20 kwezi kwa mbere 2025, Donald Trump atiza atumira umuntu umwe muri Afurika, bityo bakabona ko Donald Trump ashobora kuzaheza Afurika abo kita ku banyamerika n'ibiri imbere muri Amerika, akarwanya bimukira. Nyamara ibyo Donald Trump avuga siko abikora, kuko ibyemeza afata imyanzuro akora iratungurana cyane, ko umwanya batekereza iki uri mwanya batekereza ikindi, kandi byose biza kurangira akoze bitandukanye nabyo. Donald Trump akora ibintu byinshi bitungura abantu, byinshi bitungura inteko ishinga amategeko muri Amerika, ndetse hari nimwe ndavuga imwe mu mishinga inteko ishinga amategeko muri Amerika ihurizamo Trump yamaze kuyemeza. Donald Trump akimara kurahira kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yasinye amateka atandukanye, ariho yakoze igitangaza agasinya iteka ryo gukura US United States mu muryango wa OMS, World Health Organization, umuryango Loni wita ku buzima. Yahise ahagarika amafaranga yose United States cyangwa se Amerika yatagaho umuryango wa OMS, awushinja kuba ubogamiye ku Bushinwa ko nta nyungu ufite abanyamerika. Wowe nanjye tugezanye amatsiko y'ibintu Donald Trump azageza kuri US, azageza ku isi, azageza ku Burayi, azageza muri Afurika, kuko kuri Amerika igihugu kiyoboye isi, ikibera muri Amerika kigira impact cyangwa se ingaruka ahandi hose ku isi. Iyi ni Manzi KM, kora subscribe, like, share na comment, uri tugumane.